Klinički pregled dojki je temeljna dijagnostička procedura koja obuhvata anamnezu, znači razgovor sa pacijentom, i fizikalni pregled. Razlog za klinički pregled dojki može biti sistematski pregled ili preventivni pregled, neka razvojna anomalija na dojci, znači bol u dojci, curenje ili vlaženje iz same bradavice, deformiteti na koži ili prisustvo samog tumora u dojci. Fizikalni pregled dojki obavljamo u dobro zagrejanoj prostoriji uz prijatnu atmosferu kako bi se izbjegao osjećaj neprijatnosti ili nelagodnosti same pacijentke. Obično obavljamo između 5. i 12. dana od menstrualnog ciklusa fizikalni pregled. Fizikalni pregled obuhvata inspekciju i palpaciju. Inspekcijom utvrđujemo izgled, oblik, veličinu dojki, deformitete na koži, venski crtež, kao i položaj areole i bradavice. Palpaciju ili opipavanje dojke vršimo u sedećem i ležećem položaju. Palpaciju vršimo uz pomoć 2/3 prstiju ili šakom položenom na dojke. Prvo, palpaciju vršimo u sedećem položaju kada napipamo natključne jame, potključne jame i predo pazuha kako bi ustanovili stanje limfnih čvorova. U sedećem položaju najbolje opipavati promene koje se nalaze u gornjim polovima dojke, da bi u ležećem položaju mogle bolje da se opipaju promene koje se nalaze u donjoj polovini dojke ili u slučaju voluminozne dojki ležeći položaj je bolji jer se sama žlezda razlije preko zida grudnog koša. Ukoliko lekar prilikom kliničkog pregleda dojke ustanovi neku promenu na dojci, potrebno je takvu pacijentkinju uputiti na dalju dijagnostičku proceduru jer sam klinički pregled nije dovoljan da bi se potvrdila dijagnoza.